Mbunge ya kaunti ya Meru ni ethiritwe ikirekereria na kinya gutumiria budget yayo na ethirwa kinyayo igikurukwa amo na kinya ya thirikari nene kinyayo ethirwa igikurukwa na akenya no betete na mbere na kwithirwa bakirita ugambi bwa bwegie budget yeje mono kaunti ya Meru itethirwa igitaririria uria ikethirwa ikiria marando jaras ikwithirwa ikirandurwa nayo budget ya thirikari nene ikionania kwithirwa igitithia ugwoti na kuonania ikiinyiria mukenya bunene muthuru muri ukinya kwenja na njira ya undene kire Gîchunki ya siasa nyuma ithurano kuthithika mwaka muthiru kwina atongire aba bathurwa riri mbere muno bagitonya itine aro mutongire mugongo Dr. William Samuel Ruto athuri gitine ka president riri mbere indethwa gitumira budget iria President Uhuru Kenyatta atigite amno bubu kinya gavana Kathumba bara bathurwa riri mbere gavana bara bare ukabere bathithagia mungwanano ayandene kaunti Meru gavana Kawira Mwangaza aratumira budget iria kiraitu murungi atigite na nandika gita gaka nethirute na kanyaga kanene muno kwithura budget yewe kurukwo ni county assembly ya Meru budget iria ina morotho jwawe na kiroto kiria eraga Meru. Will as many of a similar opinion say hi? Aye. Will as many of a contrary opinion say nay? The ayes have it and the motion is passed. Mbere tukiambia budget ya Kenya ira minister wa kigina Professor Ndungu ira athomere yige munganyaro trilioni 3.7 na ndi budget iji ni ambite kuone kiringiro siasa muno ni rutere rugani na thirikari mbaraba kuga budget iji iteoroterete mandu jege mukenya wa kawaida. Kitumi kinya bonekanire bakiumara kagita karia minister wa kigina Professor Ndungu ambire kuthoma budget iji na bakiumara kaome betho bakiuga uju. But we have worked out on him on basically two accounts. One is to protest against the very arbitrary manner in which the debate and the final vote on the finance bill was undertaken yesterday. But again, we are protesting against the manner in which the vote on the estimates of expenditure was taken. So I can assure you that the ways by which the government want to achieve the revenue is not achievable, because literally if you increase tax of fuel, you generally increase the tax of anything that is capable of being transported. What was the rush? A question to ask. What is it that leaders cannot be honest? The 13th parliament is not being truthful as to why we were elected. Amna bubu abunge baraba gwete thirikari mbaru baugite budget iji ni kurukiti iroto biao na kiraba kona nandi ni mbeca citho ikuthura no kunya maturene ni kenda kiroto kia thirikari ya Kenya Kwanza kithwa gikinyanira. Budget is imbalanced. No to wete the sector chonde ni kushughulikia the sector chonde waile kile sector we ni na kwenda mikwenjwa kwendo igekirwa kithestima ina beja itengete cha stima ina beja kuboresha agriculture cha kukiria kilimo na kinyaki livestock ndo ikiritembecha wate kinyaru dero fisheries na ratu blue economy ni ikiritembecha ko ne shughuli kirete mantu yonde ikavite ile chondira iburi ko ikavika ichikabandi budget ndo komu o 80% budget buru mwananchi na ikwaria mantu ya food security ikwaria mantu akwa murimi mbeu ya kwanda ikwaria mantu akwa ya ndawa cia kuira bia kore irima byo mundene ikwaria mantu ya kinya kuleta fertilizer ya maudhu ni budget ikwaria mantu ya mwananchi no ntoke ya ukiria uchumi na uciarithia nibuo utonga bombotura ne jangwiritie no ntu uratugite mantu ya bottom up economy mantu ya bottom up economy narua ndikuwa ya gwetwa na ndiga tukweterete mbeca twitagwitira tubetu ngugi kuringana na ura thirikari ya thoma budget yeo igatetheria mathina jara rio CBC nionto CBC nira na thina nyingi muno na mbeca ciongerwa ikaita solution. Mantu ja bottom up economic ne kuga mantu ja agriculture, mantu ja livestock, mantu ja nyomba, mantu ja dawa na manto ja SME kana manufacturing. Likana kuena
kwina market irora chombete kwithikia njirwe itare kibage market ya na rimwe ya 80 na emwe ire tombere kwithikithirwa na for example nene ya Igembe South constituency bautu tukethe atukiguneka arora athiruga iti wand arora inya bautu twina market imwe ira thirikari kaumba kwithikithithia mwaka yu kitumi kinya mutongiria mugongo Dr. William Samoei Ruto muthenya jegoro ndene kaunti ya Meru nethero akiaririe untu bubu tukijaja ndene kaunti ya Meru budget ya kaunti iji ire ithomia bilioni 11 Gîchunki kia 69 kigeta kimisara na mautungata arene bilioni 7.5 na kimanto ja mirandi na witi na mbere ekethwa kiona bilioni 3.3 na mbeca iji urachumbite kuganwa na ndikigina kira kita kaunti assembly ya Meru ni bilioni 995 obisi ya gavana ithwe kiona milioni 173 rwangirwa kigina mibango na ICT ithwe kiona milioni 903 rwangirwa urimi rukethwa kiona milioni 322 rwangirwa ruji na rera rukethwa rukiona milioni 440 kithomo na ubundi kiona milioni 354 rwangirwa ugima ruonete milioni 988 rwangirwa miunda ukurako matau na ngugi cia mwingi rutha rukiona milioni 244 mibango ya mwingi na wathani ithwa kiona bilioni 5 milioni 178 rwangirwa barabara rutha kiona milioni 831 rwangirwa biashara utalii na iwanda milioni 340 rwangirwa yuthi na misetho milioni 236 na muthiene ni mbodi ya wandikani kana public service board milioni 20 budget iji MC Kathumba ni bonekene bakimigwata mbaru bakiuga budget iji kethwe kibatethire muno maturene yakire agriculture twina provision ya live animals iria tu providete milioni 50 na ukatega tuka provide the same for the next 4 years twina 200 million chietete ground gutethia mwananchi ibyo tumatuga budget yeje ni ya mwananchi wengwa ukiakondelea ki budget ira iretetwe itamania to budget ya mwana executive ni budget ye kuolelia mwananchi wande kabisa ontorera weta ure ngoko kana mburi kana ng'ombe entuge kinyaila muntu na inyengwetikia kithai ke mantu yo ke process yo ya kure antu ng'ombe na orera antu ng'ombe ra yombote the community kana ke family ra nontore ora ng'ombe yeria nera eketherere ono ntubotethia na one of the key victories kire antu ba Meru ito thete muno tukethera thina ya antu bara bakuruta ngwire na masibitari kana kashos kwina antu bene dispensaries chieto ubatura asibitari na batetura bakiriwa anything na bataikiro nya ke payroll kana baikiro ke system thirikari gutwika bakaomba kureawa so kimba jithomba kubuithirwa re itura ba allocate 20 million na tukumba ku propose ringi bomba kuongelwa mbecha ira kenda tubaromba ukumagi system na kenda thinira bena chuithira na kenda pia bomba kurutangwira kinyaba wiretu no for a long time more than ahia batithirite bakiomba ni kurewa budget yeji twikirite mbeca cia kugurira ana uchuru na ara skuru ana banasari na ko banenki ko barumirio kana ko bakundi kinyosoro bure bugatethia muno nikenda bakomba kwithirwa bagita skuru batekethwe kwina defaulters baba ingi basu amna bubu ni MC Omwaki no mwenda kirinya urochumirite kwithwa kiregana neo an allocation called other expenses which is about 38.5 million. They have not recommended on what is to be done in this with this amount. I would describe this budget as a glass of milk but iced with a few drops of poison. Thank you, Honorable Speaker. I oppose. Amna bubu munini wa gavana no mutumanto ithinkia ethwa gichumiria na guchokire MC nkatho muno nondo bokurukia budget iji iri mbere kithirikari gavana Kawira Mwangaza kambwe ne boya nonto bwa our county assembly ya Meru itongeretwe ni Mr. Speaker bwana Ayub Solomon Budi no tongeria bwa nyumba nonto bwa gukurukia budget ya mama kana ya thirikari yetu ya county ya mbere 2023-2024 itina issues ndibere ni boya nonto bwa kuwata the development agenda ya mama ya kaende na kuendelea kusupport our government nikenda turitira antu betu ngugi nikenda tumba ku make our people of Meru happy through service delivery
na kwou assembly ni boya kirato ni kiu mwito ni yu ruiro kana speed no eu ya kuritira antobe tongogi aramutu bantu ithinkeu gite nyuma county assembly MERU kuthwe kiathura mbeca iri kethuri ya kaiwanda na ndu ndi bone thirikari nene ithwe kijana gapui nikenda county mbere thwere mbere kwithwe ya kaiwanda bibi na uoni mono ndi mheshimiwa kuma ruiro rera inkuigwa ngwiritwe sana no ntuba project ira ijite kwa ruiro rera project $1.5 million $500 million project ira ikeja itwira na betungugi ikeje kuria ruiri rwetu rorera na tukomba kuthirwa kinyamiunda yetu ikiona value kiromba ndene ya Meru County twithira turi the first county ya ku implement that project ya industrial park na nikia gutegerwa ni thirikari nene na thirikari ya county urekethwe kiagirire mirandi yao muno ki budget cia mbere yichithitwe chithomwa na kithoma wira na njira bekirite aringi kura geketho ja gikinyanira Muthuri Muriuki Gîchunki gia Ciaca.